Уанна самай калабыны уратından трюкач, иллюзионист Афанасий Говоров қатыламмат устук трюктары көрдірін жаны сөқтірді. Так, farkı tuhu, kutucu görevini da. Hadi. İyi de tenge. Hop, haydi bakalım. Oh, kadar kayıtta. Daha da ne veremek? Nasıl kavana bunu küçük bir açılır. Так, Дера, Ална, Шалакамулу. Я Анатолий Вишка, Лашкулка Тиян, Лашкула Туран. Выбирайте самые хорошие, качественные и крепкие кирпичики ведь. Я одного курат Шалакамулу Булутна, Тегар Улта. Дера, оттуда. Hello.